Beluncia. Ohin ita se aprende tu ko de hatene ko ba na Jesus ni objetivo mai ita é masalah nai. Mai ita loki ita na Biblia no le iha Evangelho Marcos capítulo 2 versículo 17. Benhira Jesus rona no ne nia de hapasia. Ema nebe isidia que precisa do todo, mai be sira nebe mudas. How mai lahu satu bulu ema nebe moislas, mai be atu bulu salah mai sira. O versículo halete, colia me ita nebe reconhece ita ne anu dari na pecador, nebe precisa tebe Jesus. Jesus compara ita nebe ema pecador o ema morasir. Dari ema pecador, ita belehetan saúde físico nebe dia, mai be saúde espiritual fraco. No ita precisa teves na imarona. Maluk sira ia Kristo, que mundo ne la ia ema ida mak moris los. Biblia teta mai ita. Iha Roma capítulo 3 versículo 23 nene. Tamba ema hutu halona pecado, no naine gloria la conona ia sira. Então belum sira. Baseia ba versículo Biblia Iha Roma capítulo 3 nebe ita le ona kata. Ita hutu ema pecador, no maromaknya gloria la conona hosi ita. Tambane, ita precisa na Jesus atu salva ita hosi pecado na castigo. Jesus mai buka ita nebe lakon, atu ita belehetan salvação. Maromak selu kotuna ita li hosi Jesus na mati. Roma capítulo 3 versículo 24 atente. Mai be ita bele sailos li hosi minha graça. Nebe nia fo gratuita dia. Tambah li husi Jesus ni hola fale ona ita. Biblia hatete aman maroma kola ona ita li husi Jesus ni mati ya krus. Tambah nea Jesus ma ia mundo idane. Buka ita ema pecador sira. Atau fo salvação na ita hotu nebe ema salanai. Nolori ita ma ia aman maroma. Haune belum sira. Mai ita buka Jesus. Atau nune ita no hau belehetan salvação. Ita precisa reconhecer ita ni pecado sira ba ia maroma. São João até mai ita lihusi minha carta ia 1 João capítulo 1 versículo 9 e 9. Se ita confessa ita ni salah, nia mak fiel no justo no nia se for perdão ba ita ni salah. No hamos ita usia halo atu. Baseia ba São João minha carta ia 1 João capítulo 1 versículo 9 nebe ita lera daun. Ao convida ita hotu atu confessa ita ni salah ba maroma. Deklara ita ni pecado tomak nebe ita halo. Atu ita hotu belehetan salvação.